Good morning. Ngasi ki runes ki reading ay patay yung minarase ko. Runes ki reading say group 1, group 2 ay nakhay do sa group 1 dana karamba symbol laki ngase aduga group 2 dana karamba symbol laki hay bado hay pedi ngase ko adu ladybug symbol mayam sidagi ani khatang lo thwe ko. Ani sidagi number 1 and number 2 hay do se ko. Number 1 da laiba symbol sina ko tick tong na hay patang tick to bagi type symbol am lai ko. Amana x man ba symbol am lai ko sin number 1 gi symbol sina group 1 group 2 ko. Group 1 khan ba ngai silare group 2 gana silare ko. अहमगी रूल्स की मीनिंग से को हाइदी सिदा हाइ से को जस्ट वर्क ऑन योर क्रिएटिविटी ने बसी लेसे को हाइदी क्रिएटिविटी ने हाइरगदि अइना खंगिबा अइना हाइदिबा पोत द थबा इंखांग तोबियो को अदुदा होनबियो अदुदा चंगसन बियो हाइदी हाइतबा पोत तोबो नतबा अइना हाइबा पोत को हाइदी मी से लेनो ए मान अदु तोग्रे मान सी थबक से होग्रे तारि मंगोंद याम काने अदुना अइंगोंद सु कानागनि हाइबा नतबा अइना खंगजबा अइना हाइजबा पोतो अदु दोइना तोबियोबा हाइदी कइनो तोबो नतबिदो को मिंगोंदगी सिमिसिना हाइदी को कैनी सिगी मिसना मिस्टर ए गी कनो सिना हाइतारे को माना तो बिजनेस से यामना ग्रो होतादी आई मागी थबक से तौगेना खंदबा आई की इसागी अहैबा थबक तो अदु दोइना तौबियोन हाबने साइड क्रिएटिव तो वर्क तौबियो अदु अइना खंगजबा अइना हाइजबा खटबा मयाम दु को थबक तबो मतम अदु दनो हेना ग्रोथ लेगनिबा मिंगोंदा कनो तौदो शोपुदी को सिजना अहमबस कनो गे लेको हाइदि सिंबल खनबा ngai योने लेको अदुगा अनीसुबा सिंबल खनबा ngai gi namu lai kaino hai kan sida khoi gi blessings ko haidi mina chanbiba mina nungsiba su oi adi x ta ni soi ko x ani se haidi amana phai amana khetang dile oi basida na mu haidara afaba oina oi bado ko haidi sida lai se khoi gi kaino lai ko blessings haira gadi mina nungsibi mina chanbiba khopiba ma lai re personal relationship ke kala yamna phagani aduga amana amagi mating gumba tawna bado du su kha phai ko aduga haidi duga aina thabai khang chatpa matam da su haidi mina kaino tawbibo oina oi bado haidi mina kaino tawba haibagi atradi कहीं हाई कांसीद अखोगी मीना व्यवहार तौबीबा हारसिने को अइना चलिबा थबक तो दको अमाइन तौरगा लाइको सिसिना अखोगी ngasi gi oina runes की रीडिंग को मैम थैंक यू